Menteri ka Sorkar Jila bat MLA ka than malak min rumbui hak arpu pratrik nai wiang ulap lipat ba ya ka Pedeng Karong Sub Center hakasnong Pedeng Karong West Giant Hills District. Kani ka Sub Center ka hap hapo ka tanat Health and Family Welfare ka Sorkar Jila labay hapo ka PM ABHIM NHM nakabenta usnam arja arpuai arja arpuar haka jinglot ka basan busan point sanpo lak tingka haka jaka bala ais ngobha da kasnong. Kani ka Sub Center kan ajing syakri haka liang ka koi kekya nakabenta kisnong Pedeng Karong am serwai amralang bat kiway ki jaka ba marjan jong ka warjan tia. Menteri malak kemen rumbui haka jingkran ulaong ka Pedeng Karong Sub Center ka yengkum ka nuksa baskem jong ka jingatri lang jong ki patba namar ka Sorkar kalarai ban nampentri syagi kontraktor Henry kala IT ka jingtri bantay ka nga Sub Center haka Village Health and Sanitation Committee jong ka snong Pedeng Karong. Ulapun pawi ka jingsngo kemen bawatla ka mangting ka kalong ka barin Henry la pendap hok ya ka project hadu pa ka pisaru kadang tam kapapen iya ka jingpendan kam hok ya ka pisa patba. Layo ru ya ka jingkran lingkot na wahesh nong barim Pedeng Karong makol men po na ki MDC bakantup umajam syaprang po tam bat ma meddling swear ka anan dia Rajasri IAS Subdivisional Officer amnaram Civil Subdivision bat na Dr. F. Lamin Medical and Health Officer in charge kajaran PHC na Lorkway. Kani kaji pimpiang jong komiti ngadaya ro ya pi markane kan lom kanuksa ya ki wepat kisnong kita ba kaji trilang kalong kapor kaji trilang kalong kaspa dito kada kane kalong kunne nyare kisnong iwa pinlap ba kat kene jingte dang tam kapisa ngai kumle ya kaji frelang jongpi ba pipelong ka bor jongpi ka spa kunong song ka jingdom jong ka de Sub Center kamut ba pinyo pan Henry ba pinyo ya kaji yara ladan ban kastom kasapa kane ka Sub Center kamut kade ka jaka suma Henry kade ka jaka banyarap yapi shwa ban kasitom kasapa kaba kongsan ko boong local decision ni bene pidin penam kamya ka ban tha test ban tha shim ye ki nono jibawai ban consult bakinos kibadon hangya marab pilong ke bedon boktan kane ka Sub Center kaba kata ya kibarit tam ka population kabarnatam ni population kanom jang Sub Center dagi lai hajar tamyo ko Sub Center Henry हमने 12 लाख लिखने की श्रम का पॉपुलेशन तंग 1000 रुपये में पियो कट करने का Sub Center कामर बा फिदे की बरंबो बाकी नौस की आशा कि नंग यराब जंग भी लरमा भी पितरेला बाकी हर जगह बन सुमार दलदे यरदे nangis kem pinum poisyo sejarai kabar jengai nang ne 100 kilometer pinum poisyo sya nong kalam kabar jengai 4 kilometer pinum poisyo sya plenskap kabar jengai 4 kilometer kane kalapiang ni phi namar bak ong gakten prevention is better than cure ni hab anyada Tamanta kumno kanira hakin bring ka periodical check up consultation bakti priu jo ka help ngaras ko to nat shikadai hagni news nem shiten nado bashim o konrat ke sama kum chim nisar ni labu ya thong ga jongi
kajing start kakoi kakia kajing kiu kayo kakot bat kajing pendiang yaki umbang undi ultik sukin karena kadian nanti kejongi ngim ong kabalabiang hanrei kalak hambiang shwa ba arja khapra kama khalia kadai kawai na state kibanang bulan ki khulung kibaya kadai kawai na state kaba bulan ki longkmi ki khla ha kapor bakha Henry nando arja khapra banta nilayo i ba kilahir namal balai kajinga snu tholam ka sarkar bak kinong song amdai tangkata Shwabanwan Dr. Fernandez po ajaray markane kapapo ajaray PHC kajaray kaditang ko OPD amdan ba dan kam haba yokhulung handai banta i ba ajaray hapo kanya lam Dr. Fernandez kadika way na PHC kiba ay kaji syakri wabhatan bang isnungu ya kesorka kala ibit bang pakikurdamnya ka syaka sognos hospital kaba amdei kum kiwe pakisorka balasna tiplano kindep hande uchim istar lawan cimo dalade hak kendai kere bangila iro hakin inyo tulikisnam kipun kijaka amdei tang kipun kijaka nado kibadang pun banlek hospital ka sarkar kala ay kabay kali ka sarkar ka ay kalapun persyam penting gibawakan bala hagi PHC di CHC wala gisop sentaro bandai tang kata ka sarkar ten Shwaban kakhulung labang gijaka ki bansa bansa ikilang kami kalapang kre takine ki dei ki ki baka nga sarkar ka manta naro aja khatra manta yen amdei tang kata ka universal health insurance ada ka mga skrusi kalong habang iong insurance kamut ba ginpa Nayaban ka sitong ka saja bangin yo jira nanambun kiprig basinsar dagat ka jim batay jo gitagriuspa kibala kansiyo nalakapla lajang daging panday jo gitagriuspa kibala kan pagbiang lele anay syon to adhar ora pilya adhar long kumta kamao baka sarkar kam nambatay pi ya kabasnew kabatay pi ya kababha den takadaw hapop ng garong bun kibrang tin mag syon adhar maka health insurance ka job card ka scholarship terter ukarshan kilhap banling bat kaadha lasya kasni hapotura nangne ngan leistura ngin pelai pariba daki spa plur ki scholarship jang kena sekolah lasya tabal kidan kam ban penbiang pat ya kijidan kam bayar day baka tugas khir dan nakadaw ngaker pat ya pi Bapin sumha banshim kabu. Ila kalang misidong iman na ilang. Ikwa yakan ne ka substandang iba kalong wellness center. Nga kubur. Henday pendon kam swaya ka. Pendon kam swaya ka. Mangin hapay ya ka statistik kat nongan shtayew kiban pendon kam hangay.
Karena mo kilang kami, kibana do basdang armet kiwan patte sangne, ban monitor ya ke help ke jongki, ban monitor ya juga jengki kulung. Karena mo kiwa plan kami ka, lapi pendan kam hok ya ka, ngin sapoy hatau. Wadmut ba, o kita doktor kiba juai seselong kikam start. Banne ki doktor ki bahajan, banne ki nurse ki bahajan, ki pule ya ka juga kus, ki pas nagi college ki bala recognize hi. Daga sarkar India, baka sarkar makhalia kanum thum ya ki rakim de ki babiang. Ten baka daw ten ni kasusar ka ding sneo. Ten lagangan lagi Dr. Fernandez ai da ki dawai kiba kibenda khlai ba nga ong ba u Dr. Fernandez nang ban ai dawai nga kwa ba ngan le thau tu Dr. chicken telang tu kwak lane ki we pi doktor kiba ki ai ba ki dawai kiba khlai Maria bi sneula jen tamba kemau balai kabakang sam ngimde pan prescribe dawai dalade mana skill ba yung kli lekit dawai na pharmacy kanan ba na punan kamya ka lane ni shulay ki doktor makhan puli na mariya kiya balay ka jillay kane ka pangshini balay ka jinglay kane ka pangkitni yo nakadaw bang idi da ki dawai ki bang prescribe da ki doktor ki bala puli bah lane da ki dawai ki bang isutit hi kama ladang ilang kumta kan le balay ka sarka kan bu ikitak x-ray balay ka sarka kan bu ikitak ki machine ki balay pauja den da kadaw kedan kam ya kane ka jakasuma ka sarkar ka don bathi bat kan yai don bathi ya ki jidan kam ki chapi langkri langkpa ka amrem subdivision jangi kate ka badan ba namar ba hapo ka nag amrem konstitusi jangi katway teli ki substantal ngidon kabanya ngidon ki PHC ngidon ki CAC ngidon katay ka ba sectional hospital ngidon ka dispensary andai tang kata mentangin sayo ya ka substantal sahal rem siap amlanay area tu ngidang kuat baladangila bakan don kaway hagitay jamu chen makalakam jingay kilang kumiban late sido sindal narut wa usdia ngidang kuat bakan don nakitay hawai boy bakin yo yarap namalala ka donam to ka amrem submission ringi kamot la kam jan lut kijaka suma den ka daw penengkam ya kini jaka suma wan shim ki dawai ki badam lalaran kam nampa apinpan henry lapisnya ku bakan ban custom kasaja wan hamne den ka daw makan tuye phi iway pa iway kinang shnong toy trelang ngaras ko man baka shnong ka ay ketika bang ketika diam banyak trelang nang ten ketika trelang ke jopi na benta ki kam ko ba amdai tam na kam dai benta namar ba kacia teli kalong ko bor namar ji sku thu jingmot kalong ko bor ka jingi rekrokti kanam pois is baka ji hangame kanam pois is kade tang kecil teli. Ngingas ko tena hamne hapo war ke jongi. Syawai syaar namar o jam umday parti jonga inum khot ki parlang. Uro unkia. Rengi shane nagam taji bhangi trelang. Yatran bhiro po shnam bathao to yatrelang. Nagam ta ka bhakam yat wat ju kdokti. Lalong kanonu ji bakla krenda ka basyay. Kerenda ka basyay,
knang ba ngin yo ban yate iwe yewe ko ba ong makal men kashnong jang thi ke bran bok kadai ke bran bok tam arja khat pradu menta yo in sekolah yo surok lo umbang di juga sumar yo ki tawar tete dang puan ki ba pinyo kane kawade ki we kashnong ko ba long tendang re mano bala mentip hari ni sansning ki ban ka kumba yai ki development menta hapo kini ke amrem solution ngam artin la rayo jaka bahkan kanira srok kapten sinong tulang kapten sate shipplay kap ne am kleu plekse kan long ko we kasinta kabanang kyushu tamba kameng kiri jaka ngasno si ba ngara angnut ngara kapoy arpio lai phoknur kan yo be kapisa na bta kasong amkoy ban kanban kasrok nasyong pleng na darang syong pleng do amkoy handrei skusi bagi yo ya kajaka ban perpoy den bakadaw ngin lagi yo ya kajaka ngin la ban perpoy namar tatin hapo kajelam jong chief minister ngi konrad sama ngin yo kabang pi lasai sapek ki news jong pi ko kabang ile kabang ikular mabangi kabang ikular ngile dipek hapo mantang desyo mga la pambataysta kabang kren na po assembly arfulay hado manta kabang urlong hapo kaablan ko jungi barok jan barok kibang ikren kila urlong makin sa urlong syusyu kabakan kung sanglang ngidey panjatri lang ngidey bante wapit pangasniw dor bangam nang bangkren yapi o ngasniw rete yakikam ang tray na kabanta kipay ba jog asyong prenkarong kipay ba jog amsarway kipay ba jog amralang kipay ba jog abim sibaro na markumong nganong say napla kadeka hok yung pay ba kasyong haunong mikma o bapiyo bapijit la ulan barban ra ya ka hok kadang pi kanega substantar kadeka hok kadang